بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر. ٹول صفتنا د خدای تو خاص تے اللہ علیم اغذات تے شراغ اختیار کیا سیزنا شر اسمان کے آشریز مکہ کے اور خاص اغل را صفتنا د خدای تو باخرت کے مشترے اور غیر حکمتن والا خبردار پارسم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. عالم دے اللہ پارغس شران نوزی پزمکہ کے اور سچ روزی دزمکے نام اور آغس شرا کزی آسمان نو سچ ورخی جسمان تا اللہ تعالیٰ دے رحم کو ان کے بخن کو ان کے. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اوائی کافران نرازی منت قیامت تو ایتنا قسم دے خام خابرازی تا اس قیامت رب زما پوئے دے پٹولو غیبو نپٹی گی داغنا وزن دے او ذری اسمانون کے او نپزمکا کے انا وڑو کے ندی ذری نو نغٹ مگر دا ٹول دی پا کتاب اخکار کے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم. دید پارا چی بدلبور کے لائے کسانو تا چی مان راوڑے عمل نے کڑی دا وحی مطابق دا کسان دی لا بخشش دے گناہوں اور رزق دے عزت والا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم. واکسان چی کوشش کی زم پایتن کی مقابلہ کو ان کی دا کسان دی لا عذاب دے دا سخت عذاب نا درناک عذاب دے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. اپوئے لریا کسان چور کرشوے تا علم چاہ کتاب چ نازل کرشوے تا تستاد رب دا طرفنا دا حق کتاب دے اور دے ہدایت ان کی لارے دا غزات تچ زورا وردے ہوستائل شہرے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. اوائی کافران آیا اخیم تاستا یو سڑے چھ خبر در کی تاستا چکلا زرے زرے شے تاسو پا پورا زرے کے دلو یقیناً تاسو خام خائے یا پا پیدائش نوی کے. افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. آئے جوکڑی دپ اللہ تعالیٰ بانے درو پقصرا ایا پدبانے لیوان توب دے نہ درو گوئی بخطائے بلکہ کسان چیمان پا آخرت نہ لری دی بازاب کی دی ہو پا گمرائے لری کی دی. افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض ونسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لآية لكل عبد منيب. اے نگوری داخلک حاغتا چدی مخکی دی آچ دی شادری اسمانو ندی اوزم کرام کو واڑو کتبے را کاگو دی بزم خخ بکو دی را بزم کا کے یا برو غرزم پدی بانے ٹکڑے داسماننا یقیناً پرے کے خام خائے برد دیا غشا لرا
ہر هغه بنده لرا چې حق طرف ته ورګرځي. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. او یقیناً ورکړو مونږه داؤد علیہ السلام ته خاص خپل طرف نه غرواله ویلو مونږه غرونو تسبیح وای د دمګرتیا کې او تابع کړو مارغان هم او نرم کړو مونږ دلره وسپنان. انعمل صابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. ویلو مونگا عمل جوڑاوتا پورا برابر زغریم اندازہ کوا پیوزے کولو دکڑو کی وعمل کوا نیک عمل یقیناً ستاسو پا عملون لیدن کے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. اور تابع منگا سلیمان علیہ السلام لرا ہوا چ سبائی وقت کی تل داغی دمیشت بمزلو و مازیگری کم تلی پمیشت مزلو. واصلنا له عین القطر و بیولی منگا غدر ایوچینا تامیم. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغ من عذاب السعير. اور پیران دا سخلقو کارون میں کن دا مخامخ پوکم درہم اکشاب کو گوالیو کو درینا دا حکم زمنان سکو بمگا غطا عذاب دور صدون کی. یعملون له ما یشاء من محارب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات. جوڑول بدی حغل را حغا چاب سغوختم عبادت خانیم نقشی دا آبادو او خانکونا پشانت دلوی حوزنو او دیگونا چپدے بکلکو لاڑو. اعملوا على داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. کوئے قرآن داود علیہ السلام عمل شکر او کم دی زمان دا بندگان نا شکر گزار زمان. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ارکلاش فیصلہ وسم سلیمان علیہ السلام دمر خبر ورنک دے خلق تا داغ دمر مگر یو چنجی دزم کے چخوڑلے داغام سام ارگل چلے راپرے و خکارش حقیقت دا پیریانو کدا پیریان پا غیبانے پیدے نبوی سارشی دی بازاب رسوا گون کی گیم. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال. یقیناً وہ دپار د سبا والو دائی پمل کے نخید عبرت باغونو قسمہ قسم صدقی طرف و صدقت طرف نام. کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ویلو منگا خورے در رزق در رب ساسونا شکر کوئے دا ملک ساسوم دے فیدی والا ملک اور رب ساسو بخنک ان کے دے. فعرضوا فارسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل. ندیم مخواڑو دا اللہ دا شکرنا نرالے گل من فریبانے سیلاب دا بندریم او بدل کمگا دیل را دریا باغونا پنورو باغونو سرائے چی خاندانو دا میو بے خوندام او غزانو پکی او لغنتو دا بیرو لگونام. ذالک جزیناہم بما کفروا وهل نجازی الا الکفور. دا سزا اور کرم دی لرا پسودائی چری کفر کرو
اور سزا نہ ورکوم گا سی سزا مگر کافر تام. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. اجوکڑوں گا پمن زدیو پمن دائے کلو کے شپائے کی من برکات چولی اور کلی چیو بل تبخکارے دل انداز کڑوں من پائے کی مزل ویلو منگا گرزے تاسو پائے کی دشپیو دروازوں خپامن سرام. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. رب زم لروال رالے پمند سفرون زمگا کے ظلمنا اکڑل بخل زانو نجوڑ کمنگا دینا قصے دیبرت اور زرے زرے کڑمنگا دی پپور زرے کولو یقیناً پرے کے خام خار ڈیر عبرتو ندی ہر غشال رائش ڈیر صبر کی ڈیر شکر گزاری. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یقیناً رشتی نے اموندو پر خلق بانے ابلیس والگمان راٹول ورپس تابیش والمگر دیو ڈلی ایمان والونا. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. انو دے ابلیس لا پدی بانے سزورم مگر من پہ مسلط کر دے پارا شخکارکو من چسو کی مان لری باخرت داغشانا چر آخرت نہیں بشک کے. وربک علی کل شیء حفیظ استعرب دے ہر سیزبان حفاظت کن کے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. تو آیا ذرا مدد شوائے کسانو تا چھ ساتو دعوے کوئے دا اللہ نہ سوائے شدا شرکاری دیکھو اختیار نہ لری دا وزن دے او ذرے پاسمانوں کے او نبزمکہ کے انشت دی لرا پر اسمانوں نظمکہ کے صبر خام انشت دی لرا انشت اللہ لرا ددینا سوک مددگار ہوں. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. اور نفم نور کی سفارش دا اللہ پنیز باندے مگر حق چال را چ اللہ علیہ اجازت کری. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ترے پورے کلا چیر لرکڑیشی دزرون دے ملائکونا دیبوئیم سویلی ستا سورب آئی بورتوی حق خبر اکڑے دا اور دا اللہ تعالیٰ دی اوچت الوزات دے. قل من يرزقكم من السماوات والارض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تو آیا سوک تاسو لرا خوراک در کی دا اسمانوں نظمکینا طور سروائے چلا یقیناً منگا یا تاسو خام خایا اور ڈلبا پہ ہدایت بانے کلکی او بل ڈلبا پہ گمراہ اخکار کی دن نئیم. قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. تو آیا تپوسن کشی کے دے ساسنا دائن کم سے جرم کریم اور تپوسن کی زمنا دائے چتاو سکارنا گوئے. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. تو آئے جمع والے بکی پمن زمن کے رب زمنگا یا فیصلہ کی زمن پمن کے حق فیصلہ اور لائق فیصلہ کو ان کے عالم پارس.
قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. تو آیا او خیماتا کسان چتاسو یو ذکری دا اللہ تعالی سر شریکان اچرے شریک نشترے بلکہ اللہ دے یو زور اور دے حکمت نوال دے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون. انے لے گلے منگا تو مگر ٹولو خلق دا پاران زیر ورکم کے و یر ورکم کے خلاکن دیر در خلق نہ پوئی گینا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیوئی کلبی دا وعدہ دروز فیصلے کتاسو رشتنی ہے. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. طور تو تاؤس دپارا لوز دے مقرر دے اور وزیم نہ بشیر رسو کے دے دائیں نہ یو ساعت نہ بمخ کے دے شیم. قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. اوائی کافران اشری ایمان روڑوں پدے قرآن ان پائے کتابوں شددن مخ کے نازل شیرین. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. وقتبین لیدن کی آغاخ چدا ظالمان با ادرولشی بنیز در عبدالیم ورگرزی با باعث ددی با استخ جوابنا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. او آئے کسان چھ کمزوری گنلشو بدنیا آئے کسانو تا چلوئے کڑیو بدنیا کشر نوے تاسو نخام خامون با مومنانوے. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. او بیا کسان چلوئی کڑے وائے کسانو تبوئی چی کمزوری گنلی شو بدنیا آیا منگا منکڑی تاسو د ہدایتنا پستائن شتاو سا ہدایت راغلیو بلکہ وہ تاسو بخبلا جرم کون کی. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار يستأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. ابو یا کسان چی کمزوری گنلی شو آئے کسانو تا چلوئی کڑے وام بلکہ مکرونا دشپے او دروز استاسو کلے چھ تاسو با مونتا دعوت راکو چھ کفر دیو کو با اللہ او دی گرزو آغسر شریکان. واسر الندامت لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا يعملون. او پٹھا کی دیخ پیمانتیا کلچ عذاب وینیم یا اخکارا بکی دیخ پیمانتیا کلچ عذاب وینیم. اواشو منگا توقنا پسٹنو د کافرانو کے بدلا نشی اور کرے دیتا مگر دا عملن چری کول. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. انہی لے گلے منگا بیسکلی کے اور کون کے مگر ویلی دی غٹو مالدارو دائیم یقیناً منگا پائے شتاسو پیرا لی گلی شیئے کفر کون کیوں. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين.
اویل بدی منگا ډیر مالدار او ډیر اولاد والایو نیو منگا عذاب را کړی شي. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون. تو یقینا رب زما فراخی روزی اشاره چی غواړي او تنگوي ولكن اکثر خلق پوئیږي نه. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. انری استاسو مالونا و نستاسو اولاد پدا سے مرتبہ کے شرانزدی کی تاسو منگتا پرانزدیکت مگر آسوگ چیمان راوڑی عمل کڑی موافق دا وحی ندا کسان دی دا پارا بدرا دا جوچن والی پسودا عملنو چری کڑی ادی باپ بال خانوں کے پامن سروسیدن کی. والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. واکسان چی کوشش کی زمون پایتونو کی پدا سے حال چی مقابلے کی دا کسان بپازاب کے حاضر کریشی. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تو یقینا رب زما فراخی رزق شالر چی غواړي د بندگانو خپلونا او تنگی رزق غلرام. واش خرچ کوئے تاسو سشید اللہ پلار کی ناغب تاسو لدائے بدل در کئی اور اللہ دے غرا رزق ورکون کے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. اب کم رس اللہ براجمہ کی راٹول بیا وہی ملائکو تا آیا دا کسانو خاص تاسو لرائے بندگی کولا. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. دی وئی پاکی دا تعالی رات زمگا مددگار یا زمو حقدار دا بندگے دا دین سوا بلکہ دے خلقو بندگی کولا دا پیرانو اکثر دی پائی بانی یقین لرن کیوں. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. نُنَّ اختیار نلری بعض استاسو بعض را دا نفع اور کولو نر ضرر دفع کولو. او وایمگا کسانو تا چی ظلم کرو با دنیا کی اس کے عذاب دور حغا چی تاسو بد دے اور تکذیب کاؤ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. او کلچ بیانی پر خلق و آیاتنا زمگا اخکار اخکارام دی وی نرے دا سڑے من نرے دا مگر یو سڑے رے واڑی دے چی واڑی تاسو لرا دائے طریقینا چی بندگی پہ کو لستاسو مشرانو. وقالوا ما هذا الا افکم مفترام. اوائی دی نرے دا مگر دروغ دی جو کڑیشیم. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين. اوائی کافران دا حق پبارکے کلچ حق دی تراغے نلدا مگر جادو اخکارام.
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير اندی ورکڑی منگا دی تاس کتابونا د شرک چلولی دی آغی لرا د شرک دبارام اون دے لے گلے منگا دی دستان مخ کے سو کیراور کونگے وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور تکذیب گڑا کسانو سدین مخیوم اور ندی رسیدنی دا موجودہ کسان لسمے حصے دائے معلوم تا چمنگائے لورکڑو آئی زمون رسولانو تدرو جنوے نسرنگش زما عذاب پائی قل انما اعظكم بواحدا ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا تو یقیناً تاس تزواز در کم پیو خبرام خود توجہ کے دا اللہ دپارا دودواو یوازی یوازی بیا فکرو کے بڑی مسئلہ کی ما بصاحبكم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد نرے استاسو دا خیر خواہ نشت استاسو پر خیر خواہ بانے اس لیون تو نرے دے مگر یر درکون کے لئے تاسو تا مخید عذاب سخنا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد تو هغه کما غختلی استاسونا سمزدوری بدی بیانوانی ناغا مزدوری تاوستا پاتی نشت زمائے وز مگر پا اللہ بانے رے اللہ تعالی ہر چیز بانے حلم لریم قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب تو یقیناً رب زما وشتل کی پا حق سرا پا باطل باندے اللہ رے خپو یا پٹولو پٹو سیدنو قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید تو حق را گئے نشیا والخار کے دے باطل لو نہ دوبارہ کے دیشیم نہ دوبارہ خار کے دیشیم قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب تو کذب الارش من یقینا بلارش بما وبال بزما بزان مانی حکما شرد ہدایت مندلی نددے وجنا چ وحی کڑے ما رب زما یقینا رب زما حسوری ونیز دیم دے ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب کبین تیلدن کیا آغا وقت چی دا خلق بگبروشیم نبی ددی بچ کے دل اورا ابن ولیشی دی دا مکان نز دینا وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد اور دی بئی منگا ایمان راوڑے بدے اس سرنگ بئی ددی دا پارا رانیول دا ایمان دلر زینا وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد یقیناً کفر کرو دی بدے ددے نمخ کے او اشتل بکول دی دبے دلیل خبرو دلر زینا وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب او پردہ بواشورشی پمن زدی و پمن زائے کے اشدی سواریم لکسنگ چدا سکار کڑشے دے درید پھر بیان سرا دے نمخ کے یقیناً دی اٹول پشک کے مریبن کلک شک کو بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. ټول صفتنا د خدای توب خاص الله لریم. چاول پیدا کون کرے د اسمانونو د ځمکې جوکڑی دی ملائکو لر پیغام اڑن کی وزر والدی دودوا او درے دے او سلو سلو یزیدو فی الخلق ما یشاء. زیات والے کہ اللہ پا پیدائش دا وزر ددی کے چسم رو واڑی. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقیناً اللہ تعالی پارسیز بانے قدرت لریم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. آج پرانزی اللہ تعالی خلق لرا دروازہ رحمت نشتے سوک بندون کی رائے. آغاش اللہ تعالی بند کی نشت سوک ازادون کی دائے پست بندولو دا اللہ نا. اللہ تعالی دے زور اور حکمت والے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا توفکون. اے خلقو یاد و احسان دا اللہ تعالی بتاسو عائشتر سوک پیدا کون کے دا اللہ نہ سیوان چتاسو لر خوراک درکی آسمانوں دزمکینا ننشتے حقدار دا بند گئے سوا دا غنا سرنگی اڑو لکھی گئے تاسو دا حقنا. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. وَقَدْ خَلَقْتَ تَدْرُجًا وَمَخَفَكِيا. یقیناً دروغجن ویلی شیو ډیر رسولان تستان مخ کې او خاص الله تعالی تا غزول بشی ټول کارونا. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. اے خلقو یقیناً وعد اللہ تعالی رشتیا دان نو دوکن در نکی تاستا جون دنیاوی اور دوکا در نکی تاستا پا اللہ بانے سوک دوکا در کون گے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یقیناً شیطان ساز دپارا دشمن دے نوینی سے پا دشمن ہے. یقیناً دے خوبلی خپل ڈلا دے دا پارا ششی دور والونا. الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر. آکسان چی کفر اکڑے دیر پار دے عذاب سخت. آکسان چی مان راوڑے عملون اکڑی موافق دواہی دیر پارا دے بخشش واجر ویم. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. آیا سوک چی ڈولی کڑشی آغتا بد عمل داغا نوینی آغی لرخیستان. یقیناً اللہ جرے بیلاری کی چال چی اغاڑی اور ہدایت کی چال چی اغاڑی. ندی زیستا ندی زیستا سا پتی پسی دابسا سنو دابسو سنو دواجی. یقیناً اللہ عالم دے پائے کارونو چی ہمیشہ گئیم. واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناہ الى بلد میت فاحینا به الارض بعد موتها كذلك النشور.
او خاص اللہ غزات رالیگی ہوا گانے نو پورتکی وریزین چلو منگا وریزی ازمکی وجتا نو تازکو منگا پدیو بوسر ازمکا پسوچ والی دائینا دارنگ بھئی دوبارہ جوندی کے دلستاسو من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ سوک چی غاڑی عزت اللہ نہ دی غاڑی ذکر خاص اللہ لدے اختیار دے عزت ٹول خاص اللہ تا ورخی جی کلمہ پاکا اور نیک عمل پورتکی اللہ تعالی غیلرام والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور آکسان چی چلونا جوڑی ناکارا چلونا دید پر عذاب دے سخت اور چلونا ددے کسانو ہلاک بشیم واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفت ثم جعلکم ازواجا اور اللہ ستاسو پیدائش شروع کرے دخورنا بیادن فینا بیا جوکڑی تاسو جوڑے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه حمل ناخلی یو زنانا و نوزد حمل کی مگر پا علم دا اللہ تعالی سرئیم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير عمر نشی زیادے دے عمر ورکڑی شی او نکمے دے شی دا عمر داغنا مگر دا ٹول دی بلی کلی تقدیر کے یقیناً دا لکل پالاون احسان دی وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح نجاج اور ندی برابر دو دریابان دایو دریاب دے خوگ تندا ماتا ان کے اسی دن آسان دی سکل دے اور دابل مالگین دے اور مریکن خطن کے دے ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها ودھاری او دریدوارو ناخورے تاسو غوخی تازام اور روبا سے تکالی چی تاسو یغندے وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون اینی تکشتے پدے دریابن کی شلون کی دوبو دید پارا چتاسو الٹو اے فضل اللہ دید پارا چدا شکر گئے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمى ننباسی اللہ اشپا پرس کے ننباسی رشپ کے پخپل حکمی چلولین وروس پگمے دا ٹول وچلی گی نیٹے مقرریتا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونی ما یملکون من قتمیر دغ صفتون والا اللہ دے استاسو رب دے خاص اغلر دا بادشاہی آکسان چتاسو ترا مدد شوئے دا اللہ نسیوان ای وسن لری بقدر دا پوستکی لاڈو کی گجوے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم کتاسو دی طرح مدد شوائن نوری استاسو آوازون دا مدد او قبل فرض ووری نستاسو اس قبولیت دا حاجت نشی کولیم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ اور پرز دا قیامت با انکارو کی دی استاسو دا شرک ولنا اور خبر نشی در کو لیتا استا پشاندہ غزات چی خبر لریم
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اے خلقو تاسو ټول محتاج یو اللہ تا، خاص اللہ دے بے حاجتا استائل شے. ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید، کو غواړي اللہ تاسو بټول فنا کی راولی نوے مخلوق. وما ذلك على الله بعزیز، ان داکار پا اللہ تعالی وانے اس گران. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نشی پور تکولے یو پیٹھی والا گناہگار پیٹے دبل، او کاواز ورکیو درن بارے خپل بوجتا. نشی پور تکے دے ددنم اسے اگر کیا بلل شے دد خپل. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. یقیناً ستائرہ فیدور کے آ کسانو تا چیری دخپل لبنا پحال دن لیدو او پابندی کئی نمانزو او چاچ زان پاک کد شرک نا. یقیناً دے پاکی کئی دخپلی فیدی دپارا او خاص اللہ تری گردی دل. وما يستوي الاعمى والبصير، اندی برابر اڑن ولیدن کے. ولا الظلمات ولا النور، اور تیری اور نرانا. ولا الظل ولا الحرور، اور سوری اور گرمی. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور ندی برابر جوندی اور نمڑی. ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. یقیناً اللہ تعالیٰ اور اول کی آشات شواری اور نیتا اور ان کے حاغشاتا شب قبرون کریم. ان انت الا نذیر، نیتا مگر یرا ورک ان کے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیہا نذیر. یقینا منتلے گلے پحق سرا زیر اور کون کے ویر اور کون کے. اور نشتائے سمت مگر تیر شویری پائے کی یر اور کون کے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. او کدی تات دروغ جنوین صبر کوام. یقیناً تکذیب گڑائے کسانو چدین مخکیو راغلی وائی تدائی رسولان خپخکار دلیلنو اپوڑو کتابنو پغٹ کتاب رنا کون کی. ثم خست الذین کفروا فکیف کان نکیر. بیاونی والما کافران پا عذاب سران سرنگش زما عذاب پاغیم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. آئے نگورے کتن کی آئے یقیناً اللہ تعالی راورولی دا اسمان دا طرف نوبو نور استری منگا بدیو بو سرام غلی و میوی چ مختلف دی رنگو ندائی اور دو غرون ہم ٹکڑی دی باز سپین و باز سریم اور مختلف دی بیام رنگو ندائی اور تور دی تکتور
ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك او د انسانانو او د سارو او د زنده سرنا او د سارونا مختلف تی رنگونم داغی ددای پشان انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یرکی د اللہ تعالی نا د بندگانو داغنا علم والا ان اللہ عزیز غفور یقینا اللہ تعالی دے زور اور بخنا کون کے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور یقینا کسان چلولی کتاب دا اللہ او پابندی د مانځ کوي او خرچ کوي داینا چې مونږ دی لور کړي پټو ښکارام امید ساتھی ددا سے څوکیدار ہے چې چرې ونه بربادي لیوفیهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور دید پارا چی پورا ور کی اللہ دیتا ثواب نظری او زیاتی ور کی دیتا دا فضل خبلنا یقینا اللہ تعالی دے بخنک ان کے قبل ان کے دخاملون والذی اوحینا الیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر او ہوا چی وحی کڑی منتا تا دا کتاب دا اللہ نا دا حق دے پدا سیال چی تصدیق ان کے دائی کتابون چی ددنا مخکریم یقیناً اللہ تعالی ٹولو بندگانو خپل لرام خامخا خبردار دے پدی اولی دن کے دے ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله بیا ورکڑے منگا دا کتاب قرآن آئے کسانو تا چی غرکڑی منگا دمین دبندگانو خبلونا اور باعث دی کتاب والانا ظلم کو ان کی پخبل زن باعث دی درمیان روان دی باعث دی ناڑوان دی کی دن کی پنے کو عملنو پتوفیق دا اللہ ذالک هو الفضل الکبیر دادا مہربانی لوے دا اللہ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير دید پارا جنتون دید ہمیشہ اسے دلو داخلی کا بدی آغیتا اچولی کی بدی تپاغے کی بنگڑی دسرو زروں ملغلروں اور جامع ددی و پائے جنتنوں کے ریخمویم وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور ادیب یہ حمد ندید اللہ اغزاد کہ بوتلے مننا ہر قسم غم یقیناً رب زمگا خامخا بخنک ان کے دے قبل ان کے دنے کو عمل دے الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب اغزاد دے شراوستلی امگا کور دا دے رکھے دلوتا دا وجد فضل خبلنا نبرسی منتا پدے کور کیا پدے جنتنوں کے
ہس تکلیف و نورسی منگتا پدے کے استڑے والے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور واکسان چ کفر کرے دید پارا دے اور د جہنم فیصلہ بانشی کے دے پدی بانے دا مرگ سمڑشیم انا بشیس بکولے ددینا دازاب داغینا ایس دغ سے سزا اور کو منگا ہر غڑنا شکردام وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ادی بشغی وی پائے جہنم کی وائی وام یا ربا او باسی منگا چم عمل کنے کمل غیر دائنا چمخ کے من کمل عمل نکول اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر او بویلی شی ورتا آیا عمر نو درکڑے منگا تاستا دمرا عمر چ نصیحت قبلو پائے کہ آغشا چ نصیحت قبول کرے اور آغلے ہو تاسو ټول تا یار درگون کے فذوقوا فما للظالمین من نصیر نو سکے عذاب نشت ظالمان در اس مددگار ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه علیم بذات الصدور یقیناً اللہ تعالی عالم دے پٹولو پٹو سیزنو داسمانونو دزمکی اور یقیناً عالم دے پائے خبرو جبسینوں کی هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر خاص اللہ ذات دے گرزولی تاسو خلیفگان زمکہ کی نو چاچ کفر کو نو دبانے با سزا دو کفر دیم ولا یزید الکافرین کفرهم من ربهم الا مقتا ان زیادتی گئی کافران لا کفر کول دائی پنی ضرب دیم مگر غصد اللہ ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا ان زیادتی گئی کافران لا کفر کول دری مگر تاوان دری قل ارائیتم شرکاکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم علی بینۃ منہ تو آیا خبر را کے پبار داغ مددگارانو کے چتاسو تارا مدد شوائے دا اللہ نسیوا اخے ماتا سشد حقا شدی پیدا کری دا جنس دزمکینا آیا اشتری دی دا پارا سبرخا دا واقدارے باسمانونو کے یا آیا ورکڑے منگا دی تا کتاب ندی پخکار دلیل دی دائے کتاب دا وجنا دخپل شرک دبارا بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بلکہ وعدے نکی ظالمان بازے دبا سرما گردو کور گول ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا یقیناً اللہ تعالیٰ راٹیں گئی اسمان نوزم کا دخوزیدلو دخبل زینان او کو خوزیگی چرتان نیشی راٹیں گولے آغیر رائے سو کرسو دو خوزولو دا اللہ نام یقیناً اللہ تعالیٰ دے صبر کو ان کے وخن کو ان کے
واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم. او قسم کرے دے مشرکانو بالا مضبوط قسم نخبل کشر راشدی تسو کی رور گون گے خامخاشی بدی خر دیر ہدایت بندن کی دہر ڈلنا. فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا. غار کلا شرائع دی تیر اور گون کے زیادتی نہ کراغ دل رام اگر نفرت کول. استکبارا فی الارض ومکر السیئ. دوجے دلوئے کولو ددینا پزمک کی او دناکار چلون دوجے. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. انرا گرین ناکار چلول مگر ہا سوک چدائے حقداری. فهل ينظرون الا سنة الاولين. انتظار نہ کی دا خلق مگر دا طریقو دا مخکنو خلقو. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. نیشریو بنو میں تو دا اللہ طریقی لنا بدلے دل. ای شریو بنموی دا اللہ طریقی لرا اوڑے دل. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوة. آیا نگرزی دا خلق بزمکا کی چوگوری جس رنگ شان جام دائے کسانو چی دین مخیو حال دارے چاہی ددین سختو بطاقت کے. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. اونگے اللہ تعالی چاہے جس کے اغدرا حصے پاسمانوں کے اور نبزم کا کہ یقینا غرے پویا پاس قدرت لرون کے. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. او کنیول اللہ تعالی دا خلق پس سبب دا عملونو شریک کری ناکارا نبے پریخے پشاد ازمک بانے زند سر. ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لیکن اللہ رستو کی دی لرا ترنیٹے مقررے کل چراشا نیٹ دی عذاب اور کے دیشی زکا یقیناً اللہ دے ٹولو بندگان لرا لدن کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. قسم دے پدے قرآن چر حکمت نڈک دے. انکا لمن المرسلین. شہادت کی بڑے خبر آئے یقیناً تو خامخواہ رسولان نے. علی صراط مستقیم. و برابر لارباندیم. تنزیل العزیز الرحیم. نازل کرے شیر نازل والدائے زور ورزات سے مہربانم دے. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. دیر پارانچ یرور کے بدی کتاب سرا قوم تا شندی یرول شید دی مشران واغینا خبر دیم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یقیناً پورشے دے حجت دی پاک سروں یا پورشے دا فیصلہ دی پاک سر خلقوں ندی مان روڑی. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون.
یقیناً چولے منگ دری پسٹنوں کے توقنا دا توقنا رسیدن کی ترزنوں بورے ندی اچت کڑشی سرنو عالیم وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اجوکڑی منگا دری مخی تا دیوال و دری شاد دیوال نو پٹکڑی منگا دی لرانو دی سشے نینیم وسواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون اور برابر خبر دا پدی کیر اور کہ دی لراو کیر نور کہ دی لرا دی مان روڑی انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر کریم یقیناً فیض اور کیستا یرول حغشاتا چتابداری کئی در ذکر او یرکی رحمان ذات دپحال دن لیدو نزیر ورکا دلرا پا بخشش دا گناہنو پا ثواب عزت من انا نحن نحی الموتا ونکتب ما قدموا آثارهم وکل شئین احصیناہ فی امام مبین یقیناً منبجوندی کو مریم او لکو آغا ملون عاشری مخکلے گلی آغا عاشر اسے پر خوزلیم او ہر شے منگا را گر کرے پا کتاب اخکارکیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ او بیان کدیتا یوں مثال لے اکلی والو کلش راغلی وائے کلی تالے گلی شی پیغمبران اذا ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون کلچے لے گلو منگا دی تدو کسان ندی آئی تا دروغ جنوے نکلک منگا غا پدرم مرگریم نویل دے پیغمبرانو یقیناً منگتا اس طرح رالی گلی شیو قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون دیوئے تاسو مگر بندگان زمون بشان اور دے نازل کرے رحمان ذات حصے نئے تاسو مگر دروغ وائے قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون حضرت رب زمگا خپوئے گی یقیناً منگا تاستا خامخارا لے گلے شویوم وما علینا الا البلاغ المبین اور نشت زمون پزیمہ باندے مگر رسول اخکارا قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ویل مشرکان یقینا سپیرشی امونگ استاسو دوجیم نو کمانا نشے تاسو دے خبرونا خامخا من بتاسو پکانو ولو خامخا اوبرسی تاسو زمون دا طرف عذاب درناک قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون دیورتی اس پر روال استاسو عملو نجی چتاو سرزیم آیا تاستا نصیحت بیانی گی نو دیتا تطیر وائے دیتا اس پر روالے وائے نا بلکہ تاسو قومی دحدنا تیری دن کی وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اور آگے دلری طرف دے خارنا یو سڑے منڈے والے وہ دیتا ہے قوم زمان تابداری کو دے رسولانو
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تابیداری کوئے دہر غشا چن غواڑی ساسنا سمزدوری اور غی ہدایت والا